Zato je bitno, braće i sestre, mnogo je to važno. I treba koristiti vrijeme jer su dani zli. Nemojte sebi da dozvolimo da idemo da trčimo kao lude djevojke da kupujemo ulje. Kad nebeska zvona, kad se upale alarmi, da Gospod dolazi, da ženik dolazi i onda da se pripremimo. Lampe se gase, pa sad ulje da kupujemo. Nema više trgovine. Čitav život si propušti. Koliko prilika, koliko mogućnosti, koliko načina namješteni. Mislim, pazite, ovaj grad, uzmimo baš ovaj grad. On je u tom smislu jedan od, razumijete pod navodnicima, najugroženijih gradova. Ovakav hram ima i svakodnevnu božanstvenu liturgiju. Vjerujte, nije lako živjeti u njemu. Do nebesa si se podigao. Ako iznevjerim, pa kad krene vrijeme, znate, da se topi pred naitijem vječnosti, pa onda svi u hram. Ne može srce. Znate, kasno je za srce. I vrata se zatvaraju. Otvori nam. A Gospod kaže, zaista vam kažem, ne poznajem vas. Strašne riječi. Ovo nije neka priča, ovo je Božje otkrovenje. I ovako će da bude. Zato, braći i sestre, treba da budemo vrlo oprezni. I drugačiji. Treba da imamo jedan, ne površan, nego vrlo ozbiljan. Hajde da se izrazim jedan pokajnički, da kažemo, obrt. Kako kaže jedan svetogorski starac, jedan salto mortale. Da se trgnemo, kako kaže i knjiga Posljednji triod. Evo, bili ste, vjerujem, dobar dio vas na ovim bogosluženjima, velikoposnim i na velikom pokajnom kanonu svetoga Andreja Kritskog, gdje nas, pazite kako nas budi. Ide dalje. Ono su najave, bit će gladi, bit će žeđi, neće biti goriva, nafte, hrane, namirnica, trči za sjemena, pravi zalihe, razumijete? Riječi, što bi rekao otac Luka, cetinski ubica. To je ono regiju. Odustani, digni ruke od svega i digni na sebe. Nemaš nikakve šanse. To nije duh crkve. A vidite, crkva kad budi svoju djecu, ona je mnogo ozbiljnija, ide dalje. Pa kaže, a to stavlja u naša usta, da mi sami te vježbe, tu askezu, praktikujemo. Pa kaže, dušo moja, kako je to moćno, stavlja nam u usta, ajde to sami sad, ajde počni, reci jednom u životu, obrati se jednom sebi, samome kako valja. Budi hrabar, pusti tu zabludu. Pa nisi živio jedan dan u zabludi, čitav život je prošao u tim mračenjima, u tim zabludama, u tim lažima. Jer ti dobro od takvog načina života. Si srećen, si zadovoljan, si utješio, ima li kakvih plodova, ima li kakve vajde od tebe? Ne, viš da si propao, vi na što ličiš, viš da si napravio od porodice, od kuće, razumijem?
si. Postaješ otrovan, truležan. Znači, obrati se sebi, evo ti dajem način, evo te učim, jer vidite, Gospod jeste naš spasitelj, ali mi treba da ga prihvatimo kao spasitelj. Tu je tajna spasenja. Nije to nekako magijsko dejstvo. Pa naleti projektil ljubavi, pogodi nas i sve nas digne u vazduh, to je u carstvo spasenih. Nema od toga, braći i sestri, ništa. Mora sam da se otvoriš. Ali taj proces je specifičan, to je proces pokajanja. I kaže Gospod, ajde, počni. Reci samom sebi. Evo šta. Pazite kako je to moćno. Kako je to zaista nešto sasvim drugačije, Petre. Pazi. U odnosu na ono naš svijet. Navlači, uči. Što bi rekao jedna naša sestra, nedavno smo nešto koristili na jednom sličnom sabranju Svetoga Trioda, pa dolazi i poslije mnogo me to obradovalo, zato što se pogodili smo, što bi se rekao. Kaže, oče, ajte baš da vam se zahvalim, ja sam svo vrijeme mislila da ne treba plakati. Da su suze poraz. Da je to bolesno. Čak sam nekako i sebe ulagala, znate, u apologiju tog nekakvog junačenja koji iscrpljuje, koji je neprijan. I kad je čula, znate, da je plač, pokajnički plač, nešto što liječi, nešto što iscijeljuje, čisti, preobražava, kaže, mnogo hvala. Onako najiskrenije, otprilike, odoh da se sita isplače, da se nahrani, da prizna pokajanje. I gledajte sad ovo. Duh ovoga svijeta, ti si jak, ti to možeš, ti si bolji, ne daj se, gazi, grabi, kidaj. Ti si šampion, razumijete? Ti si Bog. Nisi uspio, ali ne predaj se. Idemo opet. Dobro, ova tehnika nije uspjela. Idemo na reiki, recimo. Ajmo, reiki malo. Što je to dopremanje energije. Ili ajmo sad na nekakva istezanja, onako, znate, zagmizavati se, razumijete? Te tehnike, kao duhovne, joga i sve te bolesne, manijakalne filosofije, znate, bolesne ideologije, znate, to sve onako, znate, osvajački, znate, taj sindrom Napoleona, mali Napoleon, znate, male bude, i posle svih tih neuspjeha, suicid i mržnja prema svemu, poraz, jedan na ontološkom nivou, poražen čovjek. Eto kako ti je namjestio duh ovoga svijeta, ubjeđujući te da si ti neka veličina. Naravno, to ima svoje porijeklo u đavoljem dejstvu, jer tako je đavo pao, nije mu bilo dovoljno što je velik, ali u strukturi, znate, u hijerarhijskom odnosu prema Bogu i Tvorcu, nego htio se otme, da on bude veličina sam za sebe, bude emancipovan, ima svoje mjesto, da bude ravan po časti. I bi šta bi. I sa njim, i sa svakim onim koji hoće samoga sebe da uznosi. Što kaže Gospod, svaki koji sebe uzvisuje, sam sebe uzvisuje, ponizit će se.
Svaki koji sebe smirava, predavnom, smirenim, pazite, Gospod naš je smiren, sišao sa nebesa, uzeo ljudsku prirodu, braće i sestre, istrpio razna poniženja, sve do pljuvanja, sve do šamaranja, sve do bičevanja, sve do izdaje najbližih, do prodaje jednog od učenika, razumijete? Juda ga prodaje za sitne pare i cijelivom izdaje. Do krsta, do smrti, do ada, smirio se radi tebe, daj ti smiri se malo radi sebe, pred njim, radi tebe smirenim i uzvisit će te, kao što je uzvisio sve naše svetitelje.